minutes left. Two minutes to go. How many are feeling at home tonight? I'm an any of that jamme like a poyame. Missia Pena Miadoku, allow me a sia pena Miato Elikem Towe. Authentic. Oh, be wana pavelia. Yaha Miadozia too. Nyatefe wana fe akpa velia ha. Eya ma miekpo. Akpena group soccer town le agbagbaje alegbegbe. We are going for the final round to determine the winner 2024 best Borborbor group in Ghana. In some 1 hour timer declaration ava. So we go to the judges again
to take their comment for the second part. Kaba. Yeah. Okay. Miga dakpena habobo amaton yo ke va vle ho fifi la ke elebe habobo eton avai ho ekpulula odumeto de ka ho kpulu. Madakumi adoto asenya for the last one we are going. Mekemi ko mi afa nu popo mi afa nu popo pele nu na me popo la Savie fe unity to ho 71. Wow. Savie fe Elikem Borborbor Championship Savie fe agokpo oho 83. Wow. Agbeye ye cho adaklo oho 73. Wow. Asogli unity cho ho oho 79. Wow. Elikem Torcho Madina oho 78. Wow. Ayatale dodo yanula ameyo mayola wai ava ballot le GM enumake amegbanto wenye Elikem Savie fe agokpo. Elikem Savie fe to. Amevelia wenye Asogli unity. Asogli unity leader. Eye ametonlia wenye Elikem Madina. Elikem Madina. Da dodo manu. Wow. Elikem. Mi abiacho Elikem Asogli unity. Fela Elikem. Wai avai ballot kaba. Aya mi anami minute alo adaba popo wame. Aya nye final of final star. Olebe mi anami minute aton gakenye velia be mi anami minute wo. Elebe mi anami minute aton afi gakebe mi anami minute wo.